𝐀𝐍𝐀𝐋𝐘𝐈𝐒 Council na thopa press note amagi matungin na oza ai torbung da thokiba thodok asi 𝐀𝐍𝐾𝐋𝐘𝐈𝐒 Council gi wangang aduna torbung gi thodok tu maitai lehendana bani haiba se takle haiba aduga adubu mafam dugi khunja sing na 𝐴ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯃꯌꯨꯝꯁꯦ ꯁꯨꯛꯊꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯕꯣꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯨꯡꯊꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕꯁꯤꯁꯨ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯦ ꯀꯟꯅꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯣꯠꯀ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏꯑꯣꯟꯁꯦ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯇꯤꯚ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ separate administration natragna amasung union territory with legislature adu ada gain makoina taliba demand asi aduna keno ki akhoi gi first step ni ani subada makhoi gi maru iba pandam ni karino aikoina ai hojikte su panjari duni moi gi christian nation ama saba aswaisda semba sorry Myanmar ki sarukhara adagi manipur ki sarukhara adagi Mizoram yaugdra yaroidra Mizoram do yaugani makhoi pandam di aduni adaga Bangladesh ki khara mayam se punsale haraga akhoi ki keno ki makhoi ki Christian nation ma semgat na ba khona bagi thorang se masi makhoi ki ultimate objective ni habatai madugi objective to phangna na ki khongthang machet han ba khara thang bagi mo kano da mo ni hojik tori se aduna nahan torbung da hanjelle adigi somda leimaram gi akhoi gi kano da waroi jing da su akhoi khara hanjin ba hore adigi simana tamna akhoi hanjin jage haibani akhoi khana ba hoge na chang bu chunate khulai pa ra chang bu chunate isam chamba khulai pa cha da ba innocent people ni innocent citizen actani khunja jing ni mayum de leise gi haibani adu dei to adman chang ba yaroi madu lehloi han makhona ngha like hauja landa ba adi attack to ki mong se masi akhoi asingmani coordinated pre plan akhoi coordinated kaino amane ba thonang amane strategy amani haitare aduna ni adugi thorang do sumaintana akhoi maitai mayam si loina ma samsa gi maimda changna grati se adwai duta akhoi Surasanpur district na ba Bishnupur district ki area keno di manung di oiri bane ba akhoi ki Phogakchau Ikhai adagi Torbung Bangla singba haiba adwai ki area sing duta maitai leiba mayam do adu ma maimda loin chang ki tarti pura normal si oigrani aduga pura keno mohsa gi hana phim da lakrani adu rati akhoi ki agenda che akhoi keno da phangaroi haidana madu keno da yandana baina torpa adu ki khungthang amane ba aduna ni makhoi hana na pre plan tore habse atum khange ba hector bungda no mai kapsin ba nongan ba si ngasai 𝐀𝐍𝐾𝐋𝐘𝐈𝐒 Council hariba adigi hana ITL ki publicity secretary or mani nga hojiki buang kariba bual jong gi kariba maming do adu na amuk man press list thokna keno ki 𝐀𝐍𝐾𝐋𝐘𝐈𝐒 Council gi market gi harisi madu achum bani kaina adu ne ba terrorist ki do terrorist organization makhoi frontal organization amuk keno torpane support torpane aduna mase sungya ya phangthokte aikhoi madugi keno to organization su 𝐀𝐍𝐾𝐋𝐘𝐈𝐒 Council haiba se asi jo ban tawdong ban tawre haidana masi lauthokdong ne government of India na aduma han bada Manipur government na hana lauthokdong ne aduna sigi leiri ba Manipur government na hojiki president rule gi head oina le biriba governor se maunda akhoi akan ma pressure pi gadong ne akhoi maikai kya ri pisan gadong maunda submit taw memorandum kya submit taw gadong ni maunda chithi kya thajing gadong ni maunda even magi rashtrapati akari hani se hana de Raj Bhavan haram ba hojina Lok Bhavan hari ko sigi governors bangalo ki maki kana se akhoi ki social media da maki page account mayam leibani adu de so akhoi ki madu season riba uriba pai riba mayam sina ne loina bomba toxin gadong ne bo akhoi ne yaning da akhoi ki contamination adagi akhoi ki complaint akhoi grievance mayam se madu da thajan gadong isin gadong ne amsa maki manakong maki mamit yongna na ba haitare asimagi aduna sigi KZC haripa ma adu onasin ben tawdawni ITL ben tawdawni kotu kari kara no lam makhoi punam sen loin ben tawdawni moi tawsi yadre logi mayok tani ma khoi tawsi Indian constitution gi mayok tani punna hingmina ba ko
ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯕꯨ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯅꯣꯡ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣꯐꯨꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯅꯦꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥꯕ ꯇꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯂꯣꯛ ꯚꯋꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯟꯒꯗꯧꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯚꯥꯟꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯕꯣꯝꯕꯥꯔꯠ ꯇꯧꯁꯟꯒꯗꯧꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ